Laudio 2024 iraila. Joier, ustut, aurrek urtean 2024ko jaioetan asko pasatu ginela gababizekin. Ja, igual. Herriaren antagonista bilakatu garela eta esen hori bilatzen genuena. Zerbait berria, zerbait urbilagoa, zerbait... Bai, podcast bat. Zerbait. A ver, igual ideia bat dau, vale? Igual okura bat da, baina... A ver, ez dakit ezagutzen duzuen duela 15 urte egiten zen ekitaldi bat, humorezkoa, pantalla erraldo batean, herriko plazan. Pirulo show? Pirulo show zen Madin Laudio. Ja, nik ez dut. Waka buruandi. Bai, zeiri dirutzen zaizue Madin Laudio berreskuratzea. Baina nor? Guk! Hostia, seguro? Bai. Eta... Zer da Madin Laudio? Y es Llodio, un territorio singular. Al lado del Oroski tenemos una escultura chunga para dar la bienvenida al lugar. Para que empiece el Gran Premio de Europa, quinta prueba puntuable. El semáforo se va a apagar, esto va a comenzar. Y el duelo que todo el mundo esperaba, ahí le tiene. No, toque detrás, Hay un detrás. toque por detrás, se ralentiza mucho. Areta aiaraldeko austorik adierazgarrienetarikoa da. Barkatu. Areta aiaraldeko herririk idilikoenetarikoa da. Eraso kanpaina bati eman diozue hasiera. Esplikatuko zeniguke eraso kanpaina honen nondik norakoa? Bueno, hau bigarren etxe bizitzen aurkako kanpaina da. Laudiotarren aurkako kanpaina, ze asteburu etortzen dira bikingoen moduan, eta kokoteraino gaude, Herri hau behar du duintasun bat. Kit, ahí te quedas haciendo trompos. Total, siempre está vacío. Me voy a tomar unos cacharros. Venga, calimocho para todos. Que ya es nueva pantalla. Vale. Es coger y moverlo. Muy bien, así. Oso ondo. Vale, es que mira, Zora laguntzaile daukagu hemen, begira. Oso ondo. Ahí va. Markatu, Bai? Ja, ez da. Aupa, Laudio Gaga, mi jobet dugu zuretzat.